ico bita propagande ikomeye yo gutuka abantu bakoresheje rino zina. Urategera se? Kandi ari izina ry'umuco. Ubundi iri zina riri muri mize, rizoja muri mize. Muri mize y'Abanyamurenge. Riri muri mize y'umuco w'Abanyamurenge. Kuko iri ni izina rikomeye. Ni nayo mpamvu rero nanje navuze ngo nzorikoramo. Namagana abantu baducamo. Sibyo se? Njewe nawe batuma dutandukana, urumva? Ariko bakoresheje rino zina kandi atari ribi. Ngira ngo iyo context urayumvisha uko nguko. Yego, ni nayo mpamvu rero iri zina si ribi. Shuti bavandimwe nkuko mubona aha turi muri studio z'Akagara Official. Akagara Official TV. Muri kumwe nanje wa musore wanyu Kabuye Junior Bugogo. Ndi kumwe n'umutumigwa. Udasanzwe ngira ngo muramubona. Yambaye umwambaro udasanzwe. Yambaye umwambaro wanditseho ngo AFC/twirwaneho akadomo n'idarapo ry'igihugu. Nanje nandambaye CEO founder Kabuye Junior Akagara Official TV. Ubutaha nanje nzobazanira iriho idarapo ry'igihugu. Turakwakiriye muvandi. Murakoze cyane, ndishimye kuba hano hantu. Yego. Kubana namwe. Yego, wobwira abagukurikiye hano muri studio z'Akagara Official TV wo turi kumwe ninde kugira ngo abantu bamumenye. Amazina nitwa Ndakiza Olivier, ndumwongera, ndumwishwa aba nyabyinshi babagigi, nkabasura nkabamukwa bakabu. Nishimiye ko umuryango wanje wose ari twirwaneho. Takagara kabamo. By'agaciro gakomeye cyane. Ariko amahitamo yawe tugomba kuyubaha. Ukora iki mu buzima busanzwe? Nkorera Ineza Live TV. Nyirayo. Niwe muyobozi w'Ineza TV. Ineza Live TV. Nkaba nishimiye kwitwa twirwaneho. Ko wishimiye kwitwa twirwaneho. Kandi ntabishema nabyo. Asandi cyane. Waruvuze ngo urumwongera. Ndumwongera. Ese umwongera abongera harya babahuje niki? Kubagiye bahuza imirara, twebwe baduje n'abatwari, abanuze bagenda babahuza. Mwebwe babahuje. Impamvu mwebwe babahuje? Sibyo nkubajije. Yego, narimbajije kuri iki kintu urabizi warumbwiye ngo urumwongera harya. Genda umwongera pire. Abongera hajya mwebwe muri combine kuko twebwe abatwari n'abasegege baduje tukaba bahashunga. Mwebwe muje nabandi. Ntabo duhuje nabo twebwe. Sure. Ntabo. Gusa kimwe co mbere bavugaga ko turi abarundi. Abongera n'abarundi. Bavuga ko turi abongera b'abarundi. Reka wenda kagusobanurire n'abandi bakumvireho. Twarabongera b'abarundi. Tugahura n'abahiga. N'abahiga. Tugahura n'abahondongo. Tugasura tugahura n'ababano. Nukuvuga abahiga, abahondogo n'ababano. Natwe mukitwa iki? Tukitwa abarundi. Mukitwa abarundi. Ariko ejo bundi inama yarateranye abakuru b'umuryango wacu. Babaki. Abongera. Abongera gusa. Abongera gusa. Abatarimwe abahiga, batarimwe n'ababano. Oya, batarimo. Bavuga ko izina Karundi rigomba gukurwaho. N'itangazo ngiye guheza abantu. Urabizi ko hari aho tuza duhurira. Dushobora kuba dushatse iwanyu, mushatse iwacu, hari abavuka nyine kwa kundi Abanyamurenge bagenda bavukana. N'itangazo bakavuga ngo bimenyeshejwe ba nyirarume abarundi babongera. Kurumva? Bimenyeshejwe ba nyirarume abarundi babongera cyangwa basebukwe. Ico kintu baracanga n'itangazo ryanyuze ku rubuga rw'abongera kwisi. Bavuga ko bizoza biba byiza n'indi mirara ibimenye ko tutazongera kwitaba nk'abarundi babongera. Muzoza kwitaba nk'abongera gusa itari abarundi babongera. Iryo ry'abarundi babongera barikuraho. Tuza tuvuga ngo bimenyeshejwe ba nyirarume abongera abakwe abongera. Nijyo gusa zoza ritambuka. Ibyo ngibyo ngira ngo arabyivuge wenyine murabyumva. Ariko simbivuze ko muvugizi wabongera. Bivuze ko itangazo abongera bashizeho ku mugaragaro. Kandi nawe ndabizi ano makuru yabareza gukurikwa n'abantu benshi. Rero ndimukaza mutwita abarundi, muza mutwita imfura zo kwa Kongera. Imfura zo kwa Kongera.
imana ishimwe ko avyivugiye wenyine ukavuze ariko muzoza mugira gute abongera aba ariko muzoza mubivuga abongera ya murakoze cyane nkuko bisanzwe uyu ni umutumirwa natumiye namutumiye kugira ngo tuganire ahangaha turi muri Kirambi turi mu nzu y'Akagara ya nzu y'imfura z'abanyamurenge kuko nagiye mbivuga ngenda mbisobanura reka nongere no kubisubiramo iri jambo Akagara ni ijambo ryagiye rigora abantu cyane abantu benshi bagiye barimbwira bavuga ngo Akagara navuze ngo hari amagambo 9 agize inzu y'Akagara ijambo rya mbere inzu y'Akagara ni inzu imfura z'abanyamurenge zicaragamo imfura apana iyo bavuze imfura ni ijambo imfura mu banyamurenge ikintu gikomeye ni ijambo riteye ubwoba hari umugabo umwe nzi iwacu njewe n'ahantu bita mu Mizinga ni hagati yo kukabara no Mikarati ni muri Sandondo oya ni muco hagati hari hafi neza no kwiposho nukuvuga ngo uri iwacu gucya kwiposho bakazamurangiza mu Mizinga n'ahantu heza harambitse heza mu Mirambi Mizinga kwangira abakunzi yego n'ahandi bitaho ni kwa Simba Mizinga yego niho haho ngaho niho kwitongo habaga umugabo w'imfura narinzi hakujya iwacu gucya habaga umugabo w'abanyabyinshi witwa ngo ni Inoke wo kwa Gatabana ariko uwo mugabo yari imfura wa mugabo ngira ngo imfura n'ibikorwa yego yari imfura nzanibuka rimwe yigeze konesha je nabaga kwa sokuru ngira abakunzi aronesha yonesha umurima wo kwa sokuru aho nabaga arabimenya no kuvuga ngo yaragiye avuye mu iposho aragendagere muhira ngo ashike bamubwira ko inka zonye yamamanuka araza ikamuruza amanuka umusozi ikamuruza afata hakujya agera iwacu nijoro nka 2 ngo yaje gusaba imbabazi ngo abana bonesheje ubwo nibwo bufura imfura n'ibikorwa kugeza n'ubu ngubu kandi nari nkiri muti ico gihe ndamwibuka kugeza n'ubu ngubu iryo jambo ryanze kumvamo Inoke wa Mutuzo abantu biwe ndabaramukije cyane niyo mpamvu nari mvuze ngo Akagara ni inzu y'imfura zicaragamo apana banebwe apana bapagani imfura zicaragamo zikaganira ibi nibazo wanditseho yego aya ni amagambo 9 agize inzu y'Akagara yego mfite nzokoresha na kashe y'Akagara stamp yanditseho Akagara official TV no hito batera nkonga bakomeye yego ico ni kimwe kigira kabiri inzu y'Akagara yari inzu basabiragamo abageni umugeni nimba abantu bavuye ku Ndondo bakaza bashika mu Mizinga bazanaga inka bamara abagabo bakavuga mu mugende mukubure iriya nzu y'Akagara nimumara kuyikubura mu isasemo ibyatsi byiza n'ibirago byiza mushiremo n'intebe nziza y'amaparazunu nibarangiza muzana inkwi nziza zumutse zidafite imyotsi zumye niturangiza imfura zo mu Kagara tugire gute tuganire barangiza ngo bagafata umuriro wo muri ryaziko urategera ngo barangiza akabariho bajana bakaja kugira gute gucanira yanka babagabo bagize gute ngo baje gusabishamwe umugeni si umuriro wose ngo bakaza bakura muziko ngo baje gucanira inka umuriro ngo bakuraga mu nzu y'Akagara bakawujana ngo bakaja kugira gute kugira ngo bagire icotero inka isazi zidakomeza kugira gute kuyirya bakayicaniraga igicaniro c'inka ariko urumva iyo nzu iyo ni inzu ikomeye cyane iteye ubwoba inzu y'Akagara ikindi inzu y'Akagara ni inzu y'abagabo ngo yari inzu y'abagabo b'inyangamugayo pana abagabo b'injanju haba ubugabo bw'injanju usanga ameze nk'icaye kidafasha baba ari abagabo bari determine cyaye kidafasha bashita mu Dwinga mu kindi kinyamurenge ciza gifasha bacita ngo n'icaye c'injanju ndakizira ninzi wawe Tavazari tukantekere icaye c'injanju mu Dwinga amata make yuko amusanga amazi yashizemo ijerekani ry'amazi amata ari litiro imwe kugira gusa gihindura ibara ico caye ni kibi ntimukaza mugiha abashitsi muri studio z'Akagara TV official turacanze nuko wawo niyo mpamvu rero iyo nzu yabaga ari inzu yicagwamwo abagabo b'ijabo abagabo b'amahame abagabo bafata ibyemezo bikomeye ariko biganisha kukubaka societe y'abanyamurenge icanyuma nsoza inzu y'Akagara yari inzu
yari inzu nanditse ibintu byinshi. Inzu y'Akagara yari inzu reka nsome kino. Inzu y'Akagara yabagamo abagabo. Inzu y'Akagara yabagamo ngo inzu y'Akagara ngo abagabo bayibagamo ngo babaga ari abagabo ngo akenshi ngo bararaga batariye kugira ngo bakemure ibibazo kubera umwanya bakabona nibaja kurya ngo birabatinza yego ngo bakayiraramwo byaba ngombwa ngo bakabwira abagore ngo nimusubize mwiki musubize ibiryo mutagize. Niyo mpamvu nari noga waba nubwo wantumiye yego reka kunjana mu bintu byawe cyane yego oya ihangane ntugire ikibazo. Oya nta kibazo ngira tugire ikibazo ko turaganira. Jewe gusa nari ngiye gusobanurira abantu kugira ngo basobanurire aka Kagara abantu bakunze kukibazaho cyane kugira ngo abantu basobanukirwe. Nzozana abantu benshi nzozana abasaza baranyemereye, nzozana abakecuru banyemereye badusobanurire ino nzu y'Akagara kugira ngo dukure abantu mu rujijo mu by'ukuri. Rero turi kumwe n'umunyamakuru wacu hano ariko hari ikintu warugize ntaguciye mu ijambo. Jewe sinkunda kugira gute ngo nigana umuntu ijambo. Vugana papa uri muri studio z'Akagara ugira umutima ureka impababwe ugira umutima witse hano wemere kubaza icyo ushaka kugira ngo izina ryawe gariteye nk'ubwoba. Noneho iyo bavuze ngo riteye nk'ubwoba niko kuvuga ngo ni nkari Shababu se ni nka Boko Haram ni nkari Kaida. Ibyo niho wabizivugira. Oya ndabajije riteye nk'ubwoba gute ngaho mbwira umwira wanje kabuye ikaramu murasenye kujomba. Yego humura turi kumwana twikijana ufite aya make turi abavandimwe wamfura. Reka nkubwire erega ico dupfana kiruta ico dupfa papa cyane. Yego kabo none se iri zina ry'Akagara official ubona ari iyihe mpamvu abanyamurenge bamwe batabyumva kimwe n'abandi? Bamwe bavuga ko iri zina riribi abandi bakavuga ko ari ryiza. Kandi ndahamya ko uyu mupira wambaye ntiwo wa proud wayo hano dufite umukutano ntiwo genda wambaye ariko nje uno genda mwambaye kandi rwose ndi feri yawe. Iri zina ryawe impamvu nje ntare kunshima kuri fungura wavuze ibintu bikora ni byiza nabyumvishije. Nabyumvishije wabishimye cyane. Ese nzanye abasaza bakakubwira ko ari byo koko biri uwo ba proud y'iri zina cyane. None reka tujane akantu ku kandi. Yego ubushizwa nakwakiraga iwanje nege mbona commentaire nyinshi abantu bavuga ati se wafunguye cyane mu mazina yawe habe n'abantu barabimbwiye. Yes ugakora ibikorwa byo gufasha nkakuriya nyine wagiye ufasha mu mazina yawe. None se kubera ko imfura z'abanyamurenge bamwe bazo bakanabivuga iri zina nyine umuntu uryitwa bari nk'igicibwa reka tuvuge gutyo siko twatubiye ikintu kiriho. Yego cyane tureke kuvuga ngo ikintu niki ko turaganira ntabyo amatiko cyane siko. Yego je nawe tugiye mwibarabara twambaye no mupira wewe uko bakora basuko bondeba none se izina niba ari ryiza kubera iki barireba nabi? Okay asande reka ngusubize. Je ndagusubiza ikintu cabayeho habaye ico bita pagande. Bategera se yego iri zina mu by'ukuri nkuko nakubwiye iri zina ntagarira ibisero n'ubusobanuro bwaryo ariko ni nayo mpamvu cyane nagutumiye wewe nk'umunyamakuru. Yego nubwo twashotse tuje mu magambo menshi niyo mpamvu nagutumiye wewe nk'umunyamakuru. Habaye ico bita propagande ikomeye yo gutuka abantu bakoresheje rino zina. Urategera se kandi ari izina ry'umuco ubundi iri zina riri muri mize rizoja muri mize y'abanyamurenge. Riri muri mize y'umuco w'abanyamurenge kuko iri ni izina rikomeye. Ni nayo mpamvu rero nanje navuze ngo nzorikoramo namagana abantu baducamwe sibyo se jewe nawe batuma dutandukana urumva ariko bakoresheje rino zina kandi atari ribi. Ngira ngo iyo context urayumvisha uko nguko. Yego ni nayo mpamvu rero iri zina si ribi. Ikintu cabayeho n'abantu babi barikoresheje mu nyungu zabo kugira ngo badutandukanye jewe nawe. Yego murakoze bavandimwe. Ubu bwari ubusobanuro gusa bwa rino zina. Muratwihangana kugira ngo tuzadusobanura ibintu neza dusobanura abantu. Uyu muvandimwe turi kumwe hajya wambwiye ngo witwa nde muvandi? Nyitaye neza ntakibazo. Oya izina ryawe neza na niho mbarizwa kandi ubu niho barizwa. Yego turi kumwe n'umuyobozi w'ineza ariko unababwiye n'abantu izina uko witwa ryawe bwite. Nitwa Ndakize Olivier. Yitwa Ndakize Olivier. Turi kumwe n'umuyobozi w'ikinyamakuru Ineza TV Ndakize Olivier. Ndakize Olivier rero namuhamagaye hano muri studio z'Akagara Official TV nk'umunyamakuru w'umunyamwuga.
hari ikintu ushaka kubaza ese akazi k'itangazamakuru warakigiye kiba kigiye noneho hari ibintu muza mwitiranya oya ni ukubaza mu by'ukuri ndabajije bisanzwe nari gusobanura sinaringiye kuri ico mbajije yego papa muza mwitiranya umunyamakuru n'umu content creator n'abantu aba batandukanye umunyamakuru n'umu content creator n'abantu aba babiri batandukanye aho batandukaniye umunyamakuru hari n'undi nzanumva ngo n'aba YouTuber nibo baba content creator nibo ba YouTuber aba YouTubers noneho aho bitandukanye nahangaha umunyamakuru ni umuntu wicaye ku ndaraza y'ishuri arabyigira imyaka 3 muri superieur kaminuza akabikomeza cyangwa akabikomereza muri kaminuza superieur zibindi akaba ariyo purpose yivuga ngo njewe nziga itangazamakuru gusa aho atavanze uwo niwe munyamakuru bakabimuhera n'impamyabumenyi diplome cyangwa se lisansi y'ubutangazamakuru uwo ni umunyamakuru naho umu YouTubers ari bo batwebwe ni umurimo duhanga muri ubu buryo bukurikira ndasobanukiwe yes mwebwe muri barotwitse mu yandi magambo ko ariyo mpamvu niyo mpamvu ibintu byadogeye kandi uzabanga umuntu kuvugiramo siko aha nanje rero reka mzange noneho umunyamakuru n'uwo nguwo afite igipapuro kimwemerera kuja muri meeting iyo ariyo yose atabajijwe ngo uri hano nkande muri igihugu cyarico cyose afite ubushobozi bwo kwitegera akajayo agomba kujayo yashaka akagaragaza yaba wabico gihugu giyemo gifitanye beef nico mvuyemo we don't care ibyo ntibindeba jewe ndi umunyamakuru mfite badge ibinyemerera narabyize wavana ukaja muri Afghanistan muri ari amasasu unafite n'ubushobozi ukajara muri Iran muri za Tel Aviv amahoro n'uburenganzira bwawe muri Baghdad ahubwo ni bari Baghdad muri Tehran niwo murwa mukuru wa Iran ni uburenganzira bwawe niko kazi kawe nuko urahemberwa nabyo wigiye ufite no kudefanda ibyo bari bukubaze kuko warabyize urabizi wowe niwe munyamakuru umu YouTuber cyangwa se umu content creator ni igihe wicara ukavuga ngo imirimo yarabuze siko ariko kubera ko nzi kuvuga ntari ikimeme nzi kuvuga reka nihangira shobora no guhamagara umuntu kaza urana twese buri muntu wese afite role model wiwe buri muntu wese agira uwo yigiraho kubaza siko yego nkavuga ngo kubera ko umunyamakuru mu Rwanda ndamukunda witwa Gentil Gedeon GGO kaza kanavuga nanje ndamukunda cyane n'umugabo w'igara ritoya big up kuri Gentil Gedeon n'umugabo w'igara ritoya ndamukunda ese wese official hajya Gentil Gedeon official cyangwa se GGO official hari umuntu wambwiye ngo uciye mu ijambo arambwira ngo umusare ngo ntiyanze ngo ijambo ngo akagara ngo nka official ngo official ngo niyo official ni kumugaragara ni official ese ni youth ndabizi umugaragaro niho byashizwe nuze use noneho uriya mugabo ndamukunda nkunda ijwi rye nkunda n'ukuntu abaza n'ukuntu ajya akora documentaire yakuye ahantu akamavuga nkaho yari ahari njyewe niwe munyamakuru nkunda kuko akora ibintu bisiwe yewe ni umunyamakuru ntabwo ari mu YouTubers umunyamakuru wabyigiye noneho twebwe tukavuga ngo ifite ubushobozi siko bwo kuzaza nkodesha kamera cyangwa bwo kuyigurira ni bwiza kurushaho hagati mfite ubushobozi bwo gukodesha kamera n'umukameramani kazansaza kabomora nkavuga kuri saga ihari apana saga nahimbye kubomora niki kubomora iryo jambo kubomora urabona nk'ibi ngibi byawe cyagano twakoranye hari abahise bacuriraho bagenda bakoramo nabizini kuri stangaje kandi mutarakoranye noneho warangiza nkavuga mbese bo bagashongera bakongera handi bakoze cyane commentaire yindi noneho naba mfite ubwo bushobozi bwo gukodesha kameramani akazajya nkora nkavuga ntese biriya bintu kabe yavuze birakwiye ntibikwiye commentaire nkizo ngizo noneho byaba byiza kurushaho naba mfite ubushobozi nkagura ibikoresho byanje nkagura zino za microphone na kamera na machine yo kweditingiraho bikaba ari sawa kaza ngenda njewe ko intera commentaire kubuza abandi bavuze kubuza abandi bavuze cyangwa se nkama ngenda nk'ahantu kamanzana nk'umuntu umaze imyaka 2 batazi yari
kamamuvumbura kamutera igipindi akampa ikiganiro akambwira impamvu yahisemo kubura atapfuye gukwepa umuryango akawuja kure kubera iki wahisemo kwihisha imyaka 2 yose bakakubika ukabimenya bagakora ikiro cyawe bakabimenya kubera iki wahisemo uwo murongo navumbuye kera sino muvumbuzi nihangiye umurimo nukuvuga ngo njewe uko bohana Gentil Gedeon mpamuvuga ndamukunda umunyamakuru mwiza uko bohana Gentil Gedeon siko bompana iwe ivyo iyo kwica abayigiza nkana azi itegeko rimuhana azi icyaha yakora ingaruka zirimo kuko yaravyigiye ariko njewe ibi mpankora nima mpankora nabi sinzi ingaruka zirimo maho ngaho njewe ikintu bonkorera abanyabwenge cyangwa se abagabo b'imfura ikintu bonkorera bombwira ngo Ineza none tuvugane ibi bintu uri mu gukora Kabuye reka twivuge twego turi mu kiganiro yego Kabuye wahamagaye afite depression yigeze gufungura umushinga y'ibihumbi 4 $, arahomba barayamwiba biriya hayavuga siwe nihungabana siko none nyabuna hagarika kumukoresha uwo muntu n'imfura ambwiye amakuru nje sinyazi ariko ndagarutse ndayakubajije urambye ati niko byagenze ngahita amenya ko ufite depression koko ibyo bavuze ari byo ufite stress y'ibintu wahomze amafaranga wenda wayabonye mu nzira zigoye urayahomba ariko Gentil Gedeon iwe afite itegeko rimuhana cyane none se icombaza cyane ndabaza none se mwebwe aba ba YouTubers kuko akenshi impamvu nagutumiye kitangaza makuru mfite none wamenye ko ntari umunyamakuru gatoya yego impamvu nagutumiye nk'umu YouTuber nzotumira umu YouTuber nzotumira n'umunyamakuru yego mfite afishe ivuga ngo uruhare rw'abantu bagera kuri 7 bo muri community y'abanyamurenge bashobora kugira contribution mu kubaka societe nyamurenge cyangwa bakayisenya cyangwa bakayisenya harimo njewe amfete aba YouTuber n'abanyamakuru nari nabafatiye mu ciciro kimwe ariko nsanze batandukanye wewe nagutumiye nk'umu YouTuber uzatumira n'umunyamakuru yego nzotumira n'umunyamakuru kuko hari umuntu twaganira arambwira ngo yarabyiganye rekana agakarita nzomutumira nawaze yego mfite iyo afishe irahari muzoyibona vuba ivuga ngo uruhare rw'abantu 6 muri societe nyamurenge bashobora kubaka community y'abanyamurenge kugira ngo babumwe uwa mbere harimo abashumba abanyamatorero yego abanyamatorero bagira uruhare bafite uruhare mu kuba bo kubaka abanyamurenge bakagira ubumwe birashoboka yego birashoboka kandi bona bitandukanye birashoboka abakabiri nabavuga butumwa jewe nitwa Evangeliste Kabuye yego ndanasengeye nje mfite certificate yego ndumuvuga butumwa habe na hano kungukundi hari umunsi nzozana Bibiliya nzoza mbanza kugira gute nzoza ntangira kucanditswe basomere canditswe nimara kubasomera canditswe dusenge tubona akazi ibikorwa yego nk'abavuga butumwa mu ruhare yego abavuga butumwa bobwiriza societe nyamurenge bakabwiriza ubumwe kuko muri cyakiganiro twaganiye hari ijambo nako mojo rivuga ngo umwami Nebukadinezari agera mu rusengero rw'i Yerusalemu nzozana noneho n'icanditswe yego nzozana n'icanditswe nkibasomere yego uwa gatatu n'abayobozi b'amaki abayobozi ba community whatever bo baba imiryango whatever bo abayobozi mu nzego yego bayoboye abanyamurenge kuko nabo birashoboka ko bogira uruhare si no kurugira bafite uruhare runini mu kugira gute kubaka societe community y'abanyamurenge bakagira ubumwe kuruta kubatandukanya ariko kandi bafite n'uruhare runini mu kuducamwo tukaryana tukicana tugafungishanya kuko hari naho hano higeze kuba imanza zikomeye kubera iki abantu barabigeraho bajana no mu mapolisi no mu biki yego uruhare rw'iki rw'abayobozi icya kane ni uruhare rw'urubyiruko kuko urubyiruko ni ikintu gikomeye nizo mbaraga z'ubwoko z'ejo hazaza iyo rero zitigishijwe si byose iyo zidatojwe ngo tuzubona nko mu Rwanda bakunda ugasanga kugira ngo itorero ry'igihugu bakigisha abana indangagaciro z'umuco w'ikinyamurenge w'ikinyarwanda sorry yego birancitse bakigisha abantu
indangagaciro z'umuco kirazira indangagaciro kirazira aho ugomba kuvuga urumva rero urubyiruko nago rugira influence nini, uruhare runini mu kugira ute mu kubaka igihugu mu kubaka communauté y'abanyamurenge. Yego abo bantu ko ari batandatu ni ingenzi nzobahamagara. Niyo mpamvu nahereye kuri wowe w'umu YouTubers. Yego wagisobanukiye ko ntari umunyamakuru. Yego nagisobanukiye ko utari umunyamakuru. None se ndakubaza ngambwira uruhare rw'aba YouTuber mu kubaka sosiyete y'abanyamurenge. Uruhare rw'aba YouTuber mu kubaka sosiyete y'abanyamurenge, umbwire n'uruhare rw'aba YouTuber mu gusenya sosiyete y'abanyamurenge. Uruhare rw'aba YouTubers muri sosiyete nyamurenge ibo akenshi nakubwiye ati twebwe akenshi tuvuga ibiriho, ibyagaragaye, ariko cyane umunyamakuru zoba byiza zoba nabibi zose mwemerewe kubivugamo, kubiteraho commentaire. Turabyemerewe kubiteraho commentaire, turabyemerewe ubu nyine, ariko byose niko byemerewe kubiteraho commentaire cyane. Dufata urugero, Huye naje nambaye ubusa hano hanze, uri ku karubanda, urumva wenda nagize ikibazo, si byose cyangwa duhuye n'umuntu hano hanze afite ikibazo ariko w'umunyamurenge uzi w'imfura, cyangwa dufate urugero nk'umushumba, ukamuhura nawe hano hanze yambaye ubusa yikuyemo imyenda, wowe ukamwiruka ukaja kuzana kamera ukamushira hanze. Reka nkweze akantu gatoya kagusobanurira. Yego ndabajije. Ejo bundi Dr. Masengora ijambo yanditse rivuga ngo ibyabereye mu rwihisho biza bikemukira mu rwihisho, ibyabereye ku mugaragaro ako kantu ndagashaka ndakakohereza. Yego nabyo biza bibera ku mugaragaro. Yego ndamutse nje kwa Kabuye mu wiwe, tufite famille se, ndamutse nje mu wawe ngasanga jamye mu ntebe nti wambaye, iyo sinkuru naje kuvuga hanze, kubera ko ni mu wawe nyine. Ni mu wawe, ni mu bwihisho. Mbese impamvu mwebwe mutangaza ibyagiye hanze, ibiri hanze uzocunge nje inkuru zankora, nzavuga ku biri hanze. Je ntago ndi umunyamakuru, ndi YouTubers, nzavuga ku biri hanze. Kuko kenshi umuntu rero ugomba kubaka sosiyete. Ngenda nsoma commentaire. Ngenda nsoma commentaire, habe nizawe nza nzisoma. Umuntu ugomba kubaka sosiyete rero uwo bugomba kureba. Urana umunyamakuru, yo yangiza cyangwa kayikora. No kuvuga aba YouTuber ibo tibo kwangiza sosiyete nyamurenge, bo yangiza cyangwa bakayikora. None se ico mbaza, mwebwe nta mategeko abagenga, ni ukuvuga mwebwe muri aho ngaho, ni ukuvuga ngo kwa mukora n'inkuru ushaka kuriya inza numva mukoresha ijambo ngo gutwika, ngo hahiye, ngo mbese ngo umuriro watsa. Hari umuntu terema abayembe tuba dukoresha, abenshi bavuga ibiriho, ariko none se kuvuga ibiriho, yego wovuga ibiriho udatwitse bibaho. Uko gutwika tuvuga nukongeramo akunyu, ako kunyu ni keza cyane. Hari igihe arakaba ari ngombwa, sinzi gusobanura neza. Yego abantu bazoje muri commentaire badusobanura, kubera ko gusobanura neza impamvu njewe mbivuga ko atari ngombwa nuko mushiramwo amakabza nkuru, ya makabza nkuru akaba ari yo yozana ikibazo muri societe nyamurenge. Niyo mpamvu rero iyo wabwiriza, yego uzuhaguruka gasome cyanditswe, siko niko, yego ukagitaraho commentaire, siko voilà niko, uzurangiza iminota 20 baguhaye yose utaragira ka blague gatuma abantu basekuzanamo. Oya ibyo ngibyo byo ni bisanzwe. Natwe ni bisanzwe. Mu gihe rero Kabuye yagiye Kayore bakamukubitirayo, niko nabonye commentaire za bene wacu bagiye bavuga. Yego gushiramo kariya wumva agiye gukata, azamakomeza akakumva. None se urabona nkacage naho wabwiriza umuntu yasinziriye, tuzi kuzukubita akantu bose baseka nawe akamazuka niki. None se ico mbaza, kubera ko utogenda nguje kubaza Kabuye aguha inkuru zindi mu gihe ntamubonye. Oya wo mubona, si ngombwa abantu bose. Jewe ndavuga ahubwo ikintu nasanze kuri mwebwe aba YouTube, impamvu abantu ndetse babahunga bakanga kubaha ibiganiro, tubabaza sibyo, timugenda ngo muje kuba erega aka kazi. Niyo mpamvu navuze ngo ngomba gushaka aba bantu bose, yego kabashaka nkabazana kabaganiriza bakagenda badusobanura ibintu bitandukanye, yego. None se ugiye kubaza uyu muntu akakubwira inkuru zirizo birasho azikwimye, voilà azikwimye, genda uvuge ngo uyu muntu yanyimye amakuru kuri social media, nurangiza utwika ibyo ushaka,
urategera se kabuye abantu bose bakunda social media ariko mu by'ukuri hari utinya kamera yakakubona gusa ejo bundi naciye ahantu bari ababyeyi hariya ngo dayewe ngo nta kamera ufite ngo muri iryo kote nari mvuye mu bukwe panigendera gusa tese kamera ivuye he tugaye tubatinyaga ariko impamvu nuko twaduhura usombe impamvu babatinya si yindi nuko muvuga inkuru zimwe rimwe na rimwe ziri bizarre zandagaza abantu zituma abantu nyine nk'uwo nguwo bahunga none se wa hari inkuru wari bwabone mu YouTubers wari we wese reka ndeke kwivuga yandagaza abantu nyira yatayizaniye nyirubwita atayizaniye ndaguha urugero hari nk'umudamu mu minsi ishize bavuze ko video y'urukozasoni yasohotse ari yiwe yari yiwe koko baburetse banze mvuge njewe naramwibarije urategera se ambwiye sero na context yiwe ambwiye urategera se koko kuko nari nayibonye wari wabonye uwo muntu ari we njewe ko nari nabonye atari we urategera se nari nabonye ko atari we ya so numvishe nuko abandi bantu bagiye babivugaho urategera se numva ko bavuga ko bose koko ko atari we ariko kandi nza kubona aba YouTuber cyakoza koko nyine uzi ko nasanze abantu bazanye ibibazo bikomeye mu banyamurenge none nimwe ba YouTube kubera ko nariko ngira gucya nkabona umuntu aranditse ngo nyabasita ngo arahandi kandi ngo bamufatiye ko mashitani mvuze mu izina yego yariho kubera ko muvuga yaragaragaye n'ubundi ya wagira gucyo kumva abantu baravuze ngo kanaka ngo gutya na gutya urategera se yego bigaragara ko mwebwe koko muragenda mugakereye ibintu mukagira gute mugatwika kandi mugatwika inkuru margre zitarimbamo kandi koko uyu muntu agatinya no kuza kubabaza kugira ngo mudakomeza mucuruze ahubwo bigaragara ko mwebwe mwamushaka ama views niyo mpamvu byitwa kugira gute niyo mpamvu batinya mwebwe mukunda kugaragaza ikintu bita gutwika ya icyo mbaza nta mategeko abahana haba ntabutse barashizeho ni bande bayashiraho ntabutse hari komite y'aba YouTubers muri Kenya bayashizeho sinzi aho yehekeye komite icyo mbaza ubuyobozi bw'abanyamurenge wateva mu karere cyangwa munane ntibashobora kubakurikirana mwebwe bo simbizi singiye kubavugira tugiye kubavugira ibyo nabyo tuzobahamagara tubibarize abayobozi yaba wateva b'amasiberika cyangwa abandi kubera ko birashoboka ko nimba wenda ibo nta mategeko abahana kuri mwebwe ariko ndahamya ko turi no mu gihugu hari amategeko yobahana amategeko y'igihugu hano yobahana muri kino gihugu cya Kenya kubera hari nk'impunzi itavuye duhana none se wisha amategeko impunzi ntizihanwa n'amategeko amategeko ngomba guhanirwa nuko no banavogera amategeko y'abene gihugu na amategeko y'abanyamurenge kuja mu burenganzira mu buzima bwite bw'abantu ubuzima bwite uvuga n'ubuhe ubuzima bwite uvuga n'ubuhe ubuzima bwite mvuga bakugize oya sicu biri ibyo ni ibintu byari ku mugaragaro kandi none ariko gabakoze inkuru ziri ku mugaragaro kandi nje birasina nabihakana ariko uremera ko bagushize hanze kubera ko ari ku mugaragaro urumva yego ni ukuvuga ngo abagabo b'abanyamurenge abenshi ubu nyine uwogira amahirwe ukazuganira na buri umwe yo kubwira ikomera agira mu rugo cyangwa agahinda agira mu rugo kuko ntibagikubita abagore kubera ko abantu bakuriye ahantu batandukanye yego hari umwana wakuriye mu Rwanda utokubita hari umwana wakuriye i Buganda hari umwana wakuriye muri Kenya atazi ngo umugore aza kubitwa ariko mu muco wa kera w'abanyamurenge gukubita umugore byari umuco kurumva hari umugabo nigeze kwakira hano kuri Neza Live TV iwanje ambwira gahinda yagize yatewe n'urugo rw'umugore wiwe yamaze kubivuga commentaires zirenga 100 barakuvuga ngo uri igipfu nukuvuga ngo yabishize kuri YouTube mbese ku bushake bwe kurunduta ariko rero umugore iyo aje akavuga gahinda kiwe mumugirira imbabazi cyangwa igitsina gore ngo disi ngo ahubwo ngo shima Imana ko wasose mu rugo rwo ngo warubayeho nabi ngo bari no kuzakwica kubera ko umugore atokwica umugabo uzi ibikomere abantu bafite ubu nyine ahubwo abagore no bazabica abagabo none uzi ubukomere ubu nyine ko ndakubwira twako tuvuga ko cyaka umuco turatasisha umuco wa kinyamurenge ugomba guhinduka bivanye naho umuntu ubu nyine ari siko ruguru wenda muzewe yageza kwita mukecuru akumva ni fieri nta muhanya kandi ntaha n'umwana aranegeza kumva ngo
ngo umugabo umwe ngo yakubise umugore ruguru ngo arangize ngo yamubwira ngo rida ngo mfungurira ngo ico ngo mfungurira ngo iyo bibiliya ngo ni jewe ngo ubwiriza amaze gukubita ngo ni uje mu miga urumva yari kandi wari umuco wari nk'umuco ariko ubu nyine wowe kabuye ufashe inkoni ugakubita umugore ndakora ntimworuraramo mwembi mwiyoruvamo uwo mugabo arambwira ati reka nkubwize ukuri ubu nyine ibikomere bifite abagabo ndamubaza none kubera ko uje kubishyira kuri YouTube ati hari igihe ukora ikintu ifamili ikakwita umusazi aho uvuka bakakwita umusazi aho ushatse bakakwita umusazi ariko iyo bivuze gutyo hari n'undi ufite ako gahinda uhita ukumva nawe akahamaze akabivuga none urwo ni rwo ruhare rwo kubaka sosiyete nyamurenge ku ba YouTuber yego ndaguha urugero ndabigusobanura neza kabu ubu nyine twumvise ngo wishe umugore siko bagufunga kandi ubigicibwa umugore twumvise ngo yakwishe iyo bigicibwa ariko iyo bigenze gutyo mugatandukana ntawe ubabaje undi ntawe ukomerekeje undi hari umuntu ugira umujinya akamufata imbwa akayigutera kubera umujinya ukure mwe siko ndemwe ushobora kugira umujinya njewe nkarira undi akagira umujinya akamaseka gusa kubera ibyishimo by'agahinda hari ikintu ushaka kugarukaho mu by'ukuri njewe ndashaka kumvikanisha context yanje y'aba YouTuber mu ruhare rwabo mu kubaka sosiyete nyamurenge ariko cyane cyane mu kintu kiganisha ku bumwe yego niba utaba YouTuber aba bantu bakora inkuru kubera ko nzobatumira benshi yego habe n'abavandimwe bariya bakoze biriya nibikunda nidukiranuka neza nzobatumira nabo nimara kubatumira baze tuganire kubera ko urasanga ibibazo dufite muri iyi minsi ya none usanga kenshi itangazamakuru sinitanga aba ba YouTuber koko banansobanura ko abanyamakuru ibo ni abanyamwuga bakora inkuru bitonze kandi bakora inkuru batinya ko ahari amategeko abagonga aba ba YouTuber nabo tuzoshaka abayobozi tubabaze koko nimba hari amategeko koko abahana kugira ngo nabyo tubimenye so rero niyo cyane content cyane ngewe nari nshaka kugira ngo tuganisheho so rero niyo mpamvu nari nkubaje uruhare rwanyu rw'aba YouTuber mu kugira ute mu kubaka sosiyete nyamurenge mu bumwe kubera ko nibo bari mu gukoresha usanga cyane nibo bari mu gukora propagande yego urabona nk'urugero nk'uriya munsi nanagiye Kayore jewe nanagiye mfite umutima w'urukundo nko gufasha abanyamurenge ariko nubwo nidekera ngo ndakagara sibyo se jewe nasobanuye akagara icarico rutegera ariko bo menance bankoreye bakoze menance bagendeye ngo ndi umwanzi w'ubwoko ariko koko tugaruke mu by'ukuri urabizi ko ndi umwanzi w'ubwoko umuntu ni mugari umuntu ni mugari dushobora kuba turi kumwe gucunyisha mutabizi yego birashoboka ariko we n'umutima wawe ni wowe uzi ikikurimo ariko tureke buriya kuregira ngo umwanzi ni iki waba afite iki ikinyamurenge uko giteye sibyo se ikinyamurenge uko giteye akenshi rimwe na rimwe tuba dutinya nko kuvuga ukuri nkuko wari ubivuze ngo uwo muntu w'umugabo yaje kuvuga ukuri kwiwe abantu batinya kugira gute abantu bakazamutuka ngo ni kizeze ngo ni igipfu warasaze sibyo se tiwavuze kunzi tuvugisha ukuri ntunzi tuzi umbona hano mu makanisa hari umuntu uzi noba naragambaniye mu by'ukuri ndagusubiza muri ubu buryo twirigwana n'abantu hano muri iyi si nijoro abarara barogama muri kumwe umuntu ni munini yako icyo kintu cyo kuroga icyo naco ni kindi umuntu ni munini tucemeranye jewe sindi umurozi titwokwirigwana gutya nijoro nkaje kukwiba birashoboka kandi ntumfate mu gitondo kabuze ko nambwe ateye banyivye reka tubyemere ivyo birashoboka twemere ko umuntu ari mugari sivyo se twemere ko umuntu ari mugari ariko nari nshatse cyane kudoma ku gapoint kavuga ngo uruhare rw'umu YouTuber mu kubaka sosiyete nyamurenge kiyo nkuru waruvuze y'umugabo wahohotewe n'umugore ukuburi kubaka sosiyete nyamurenge cyangwa nakubwiye ngo mugiye nyir'ubwite yaje kubivuga uzi ikibazo nuko nje noza nkavuga ngo mu rugo rwa Kabuye baraye bagwanye utabenyibwiriye n'umugore atabenyibwiriye aya makuru mpaye nyumva gusa muri rumazi hano hanze uko niko gusenya niko nje nita gusenya kanje ibitekerezo byanje ariko nukuvuga ngo uriya mugabo aje akabikwibwira wenyine kuri wowe ntagara gusenya iwe bahaye ruhuka umutima abari kuri ruhuka umutima ese ntiyo bikubwira atabishize kuri YouTube
mu gihe umuntu w'umugabo yafashe umwanzuro akavuga ngo reka nze mbishireho muza ngo none umwanzuro wawe twawubashe ko twawubashe kandi kura defend ukavuga ko akagara ari abantu beza twawubashe kandi hari bamwe bagushigikiye siko tibahari ahubwo mu gihe rero nawe nyirubwite yaje akavuga ngo nje ndashaka kubishira hano kuri YouTube mbe proud yabyo sinasinze sinzangira ikibazo mu mutwe uramwangira gute ahubwo umpaye kubona indi content yego mpaye kubona content ivuga ngo abanyamurenge basubire mu kagara kubera ko aka kagara urabona abanyamurenge mu miterere n'imico yacu ko duteye abantu bagenda bagira ico bitamazu sibyo se urabona nko kwa Gasegege dufite inzu nyinshi zitandukanye none muri za nzu iyo habaye ikibazo runaka sibyo se kuko hajya wambwiye ngo kwande kwa kongera mwanyu sibyo se mufite amazu atandukanye mwanyu iyo habaye ikibazo abantu basubira mu kagara muri ya nzu y'akagara bakaja kuganira bino bibazo birashoboka ko impamvu uyu mugabo aza kuvuga no makuru hano yabuze uwo yabwira biragaragara ko wateva sibyo se zoshoboka ko nawe ubwe mu muryango ashobora kuba ari kinani adashobotse ariko kugira ngo aze kuzana ibintu abizane hano ku karubanda sibyo se nuko byabaye exagere sibyo se muri ya nzu y'akagara navuze harimo babagabo b'inyangamugayo aba bagabo b'imfura bagenda bagakemura ibibazo yeme abantu basubire mu miryango biragaragara ko bishoboka ko impamvu aba bantu baza kuba YouTuber bakabona avuga n'ibintu bitari ngombwa se ndakubaza birashoboka ko aba bantu boza hano muri societe cyangwa se boza hano hanze bakavuga ibintu kandi umuryango ntubishime baje kuba YouTuber urabona ciza cy'imiryango y'abanyamurenge iyo njewe nkoze ikosa mpamagarwa na famille inde wowe jewe mpamagarwa na famille gusa nje mu biganiro bwako ntaco famille igeze mpamagara imbwira ngo hano warengeye habe nanje ico nifuza mu by'ukuri kukuganiza habe n'inama zanje nuko ndetse wowe umunyamakuru w'umunyamwuga habe niyo uri mu YouTube erega araba YouTuber ubona kuko nje unagenda ndanagushima cyane sibyo se wowe mbona n'ibiganiro ukora akenshi sibyo tawushimwa na bose ariko kandi ntanugawa na bose ariko vraiment uri umuntu uragaragaza cyambere uri macuwa urakuze kigira kabiri nanaguha n'inama kwirinda kuko ari ibintu bimwe wenda wotangaza bitari nkabyo ugasanga bizanye n'umwuka utari mwiza ibyo nje nakuye mu kanwa cyangwa ibyo undi muntu ahanyihera turi kumwe birashoboka ko undi muntu yo kwihera twicaranye mwicaranye akagweza inkuru nkuko nkakura naziguhaye sibyo se ariko kandi mu by'ukuri nta kintu ciza ko gukora inkuru neza nje mbona none kakura wayimpaye wagize nabi oya sinagize nabi none kakura wayimpaye nje bo blaming cyangwa ni wowe oya ninje bo blaming nje nizo nkuru nzakora kenshi ni ubwite umuntu ufite impamvu nari mbivuze gutya ko mu minsi ishize hari inkuru nabonye kuri YouTube umukobwa umwe ngo ni Sore sinanamuzi sindamubona avuga ngo Kabuye ngo Kabuye ngo asabye ngo nimero ngo bitakwira urotegera se urumva iwe ni ibina ahimba kagenda gaterura hariya sindanamuzi cyakoze ngira n'amatsiko iyo nanansaba n'ikiganiro se nimba ashaka gutwika ibyo baza batwika hakaza nkamubwiza ibintu birirere mabyukuri hariko nimba rugutinya ko wenda ariko gafata ibintu akagenda urumva hagati yanje nawe sibyo se mufata nje uko mufashe nk'umusambuzi wa societe yego uwo ni wega uwo ni ngwe mufashe nk'umuntu ufata izina ryanje akaryangiza mu buryo bubi butari bwiza muri societe nyamurenge ni nayo mpamvu akenshi nashatse kugira umuvandimwe tuganire kaba YouTuber mu ruhare rwabo mu kugira ute nzohamagara n'abanyamakuru nzohamagara n'abandi ariko muri societe mu kubaka ubumwe bwa societe nyamurenge yego so rero ndagushimiye muvandimwe urakoze cyane ndagushimiye wagize neza ngaho gira ico ubwira abandi ba YouTuber bagenzi bawe mu ruhare rwo kubaka societe nyamurenge ariko cyane mu bumwe siritu cyane nko muri iki gihe turi muri ibi bibazo usanga abantu ko bararyana umwijyane abantu tugara abana ibifobagane abana ibiki abangaba ni ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo gusa nababwira mu ijambo rimwe ngo ico dupfa kiri tuco dupfana kandi kurya ikintu kisekeje kinatangaje ibibazo wizaniye wowe ubwawe ntibikora ku mushiti wawe ufesinga we urabifesinga we nyirabyo
mu gihe rero nturuzi nguko njyewe untangaje inkuru ukavuga ngo hari amakuru ngo hari ngo n'ibimenyetso ngo ineza ngo yabaye akagara nabonye hari ababivuze ngo dufite ngo na message ngo z'amafaranga yakiriye tuzi nk'uwo nguwo ni umurega uwo ni umurega ese uwo murega naho ni umurega hose ni umurega je nomenye inzira mbitwaramo impamvu nomenye inzira mbitwaramo ico mbajije narimbajije uwo murega nohamenya uhamenya cyane ariko ndahahari nohamenya harahari nohamenya aho ni umurega harahari kandi nohamenya ngo wabwira abantu reka nkubwire waba hari igihe umuntu aza akavuga inkuru turuzi njyewe kabuye wowe ugiye ku kinyamakuru runaka ukantuka icyo kinyamakuru ntacu twavugana ndeba wowe kabuye wakuntukira iki kamenya ko ndiringa nawe ariko nk'uko njyewe ineza nice hano ndavuze ngo kabuye hari aho tumufasha ari kwiba kabuye yibye nijoro saa 8 z'ijoro amakuru ndayafite bayampaye aruzuye kabuye uzi ukanyegera nyereka ayo makuru havuga yanje ufite yuzuye cyagiye nyabuze rero icyo naje nakora sino bakitekereza kuko wanyica muri societe nabonye hari abatangira naje kumvuga gutyo ngo dufite ngo message z'ifaranga bamwishuye siko ngo bishuye ukamuvuga nyine gucyo ubihagazeho ngineza ngo dufite ngo message z'amafaranga bamwe izo message nyiri guta dafite wowe wazikuye ngo turazifite ngo umukozi wabo ngo ibi nibi jewe ndaguhamagara kawe uhaye bitangaza kavuga ngo ayo makuru ufite nje ndafite wayansangisha ngo niko bihabivugwa kandi bavuze ko ufite message aho ngaho no diringa nawe kumugabo mugenzi we cyangwa nk'umugabo ku mugore kandi aho bizokugeza ngo bahabi urumva umuvandimwe mu by'ukuri nk'uko agenda avuga murya mu bibazo nk'uko abantu bagenda baganira niko abantu bagenda bagira gute bagenda bamenya vuga inkuru uhagazeho vuga inkuru uhagazeho ikindi kandi tunafite n'ubuyobozi niyo mpamvu navuze ngo mfite kariya ka episode ko kugenda nganiriza ingeri zose yego ubuyobozi nabwo bugomba kutubwira ubuyobozi hari aho bugarukira kugira ngo bufashe sosiyete nyamurenge mu kubaka kubera ko akenshi urasanga abantu barirekura bamara kwirekura ejo nejo habe n'imiryango ugenda usanga ifite ubuyobozi uwereye ku miryango kuko nanje habe n'umuryango wanje warampamagaye urambaza ngo ino dusobanurire icyo mutampamaga umuryango wawe voilà warampamagaye wowe kubera ko naje kuvuga amakuru mumare kumpamagara ndabayirura ndababwira jewe nahisemo kuba kagara kandi namahitamo yanje ikibi ko ndakora ibikorwa byiza ikibi nuko muzonyumvana ibikorwa bibi kindi jewe naje gusobanura ino zina ico rivuga mu bwoko bw'abanyamurenge tibigeze banangira ikibazo baragiye dutandukana neza nuzanankenera undi wese no mubaza bisanzwe so rero bavandimwe ico nifuza kwari kugira tuganire n'uyu muvandimwe urakoze cyane muvandimwe ku kiganiro ciza twakoze urumwe muri twigwaneho wanditseho AFC twigwaneho ku mutima jewe ndakagara official aya niyo mahitamo yawe ku mugaragaro akunze bakagara official n'ukuri aya ni amahitamo yanje reka tubabwire ngo mugire ibihe byiza yego abakunzi bakagara katubwira ngo mugire ibihe byiza yego abakunzi batwigwaneho AFC turabwira ngo amahoro umutima n'amafaranga amahoro ku mutima n'amafaranga ku ikofi ico dupfana kigize gute ico dupfana kiruta ico dupfa sawa urakoze tugira amahoro urakoze muvandimwe Imana iguheze umugisha asante cyane